say we qualify. Eh, Nyabotre. Real Madrid. Oh, me support us na bad. Nyabotre. Me Nyabotre da. Born ebo. Asante ensi Da da. na da Vinicius man akokom. Bibia betimasi. Because Vinicius na Florentino Perez o beton no. Open na ton. Yeah, off na aba na yes. Boy na jitu. Be say open na ton no. Won ko Saudi. Off na ye pa. Because boy ni antics ni doso. Na mo ko ton. O kasa sa de bia o do bi ko dia. Na o aye na nfia. Penalty no akobo ase no. Yen Nsempi. Barcelona. Tima na mi so ni kakra ye Inter no kra no mi so. Inter. Inter. Baby amona fana ze ehu. Baby amona so mo betima hia Inter. Our final. Our semis. Ah, yes, semis ya Inter. I want to be PSG say 2-1. Omo na match now. So PSG say 2-1 me boy. Omo share 3-1. Omo de ba ko so. Aston Villa so di. Omo share 3-1. What's on Villa ya? Now we 88 minutes. Reject players no so far. Reject players so far so no. So yeah, until we should do 2-1. Oh, 90 plus 2. Omo de ba ko so. 91. Almost I don't hear message for that. Until Barca they were share 4 there. But they still a second leg to play. I like the I was saying I do. Zinco Casemano kokotwa. Oh, men cast on better than Zinco me say Casemano kokotwa. Let them men yam fat is better. Oh, men kind to mo abi Zinco me say Casemano kokotwa. Say, Madu kokotwa men card is Zinco the tip of football. So well. Zinco ya go. Bakaja to tip off.
93.1 FM on Facebook and Opay. Yasan Abetra Sibio Agudia Winsama. Yatu ne tip off na Opay a day eba. Enya some good talk and some more. And Opay Atnasia. Ya day and some eba enya grokra. Na main phone too when him say Opay Aziz Osman Maega. Obet my friend say Mr. Wak na Daroba. And I just watch baby a dear mess and Opay. Yam fan. Namramu ye frame Cinco Di Maria no pay mede afisa mni amanonin 7 eba na ye chance ye na ye chance ye ade afri Kumasi Asante Koroko legenda ye fen Safu Jamfi the black president ora no ade sempi dia tuja na nkoma odine sebrebi or the player bi ekoma coach Prosper Nate Ogum ama coach enyu so no yentie nsama ora fen Safu Jamfi the black president ade tuja. Me nipa no gra na asamano na me no but through a woman more fans more director no man ba ya me nim so good but say no team be grass hard time and our coach here is a mathematics and our coach training to supporters they will, everybody was obi happy na say boy the man coach no emu gra no na sia e committee no after one far boy no actually okay say sabu akora idie na nka o good ba o sa system am boy no bitimi aba I think am no nya we wada ma o nya outside contract. Yes, I know any sama Kumasi Asante Koroko legend and friend say aya Safu Jamfi the black president di tu dia na na pai ya de won sam na ma modwuma den so nya grokra na opanye friend say NS Henry Nogwe ono ya chairman of the parliamentary select committee no di tu just enchebia sports minister Kofi Adams baba na ade se bonodi nchiremu pa e dia fab adia ba na obi anso ehu blancers omo budget yentie nsema opanye fence NS Henry Nogwe no chairman Edman parliamentary select committee of the youth and sports yentie no. Yeah, yes, inti nanka ye hesi en sabeka owura ye friend NS Henry Nogwe no ye chairman Adama parliamentary select committee on youth and sports and on opete won se mama mo se enche bia adesa blancers budget the board chart and afi Madagascar ni na no sports minister na baba bonten na san budget the board sa 2 games ni na no wa mo yahudie ko mu 49 mpo no ade hon sam so dia to dia na no pai ye de won sam na mama odwumadie so nya grokra na nanu ayantia samda ni nan so kopie mu awo Bukom boxing arena ntokwa ekoso amatches Nigerian boxer ekofrim ya ni nano mame mfon to just on the San 7 member committee no adesa openia ye friend say sports minister na no honorable Kofi Adams so on say payfo akoma so na wetima pa no be ba cho de odano pa major retired amakai ametefio ana papa na chemu say ono de ono a we committee ni chairman no chese omo de no ma egu akwam ombe ya dwumaden ayenhwemu mapa omo hu ade property enam so a Nigerian boxer and Efrem yentie nchiremu a openya fence amakai ametefio retired adituja. The work that we have been assigned is very important, very, very important in more ways than one. It is very important as far as the image of Africa and Africa sports is concerned. It is important as far as the development and the safety requirements in sports are concerned. Very, very important as far as the safety and the security of our young people who participate in sports are concerned. And I think this is a very paramount consideration in this assignment.
Sano and some opinion furnace amaka amete fi ono nso dia to dwa na no pai ye de won sam ama modwumade so a anya grokra ni na no enso dia ba anya grokra na mamemfon to wanim say goal of the month anya abeto dwa che say anya grokra na sa goal of the month for March no Kofi Tumpuo enso goal o hye edema Bechem United abra omu any house of folk ebo ewo adesempo no week 20 no anya nomination eno achi de ten say Emmanuel Manfo enso adesempo no aduana sas abra Nations FC Ebogoa Emmanuel Manfo ahye ni na no eno nso atime anya nomination anya grokra Razan Simpson goa o Charity Medium Sporting Club no na eno nso match week 21 ni na no eno nso atime anya nomination sanso ana Patrick Esiedugoa ono nso ahye abra na Sante Koroko ane Legon Cities Ebo our match week 23 no eno nso atime so anya nomination this goes atime so anya nominations ni na no enso ngan awhwe live on Sompa TV live on Sompa 93.1 on Facebook anya grokra sa goes no ana no so natwegu na no pai ya de won sam ema wodwumadie so anya asam koto akona ma memfon to onim sa owuram Ghana Premier League ni ma se emu adeye panam se clubs no chasam statistics eba no yahu teams so far omu ekọ away onboarding bono enso natimi so ani yepa na top 10 teams away onboarding bo team so ani pandetia enso ngane sempo no top 10 away wins no ma memfon to da se team odinka no aye Nations FC na de atenasam obomoden pa anya wins no makoma ko 6 anya asam koto akura ma memfon to da se team chasam ono chasa otifie na amnembo obo homa de no modern bo wosoro pa aye Kumasi Asante Koroko wabomoden pa anya wins no makoma ko edu 10 awofia anya asam koto akura go sa tosu mienu a omo so anya 9 home wins wo Heart of Lions atosu makoma yesa omu kuta 8 home wins mamemfon to him sa Medium Sporting Club omu so no atosu makoma na ya omu kwa home wins na makoma watwe brekum Chelsea tosu so omu ani Heart of Folk na fe Basekoli sa so mi na no awo 7 home wins ya don sa ngama na fe Legon Cities any Nations FC omu na no enso atosu makoma enkro a omu so wo adesembo no 6 home wins na no pai ya don sa ngama mo ewo dwumadie so ani na no enso de eba na mamemfon to anim sa top scorers no abrante fun sa Pfizer chawote wono si akan edema Nations FC washa 10 goals edema Nations FC boboko no yamfon to anim sa Steven Amankona esi akan edema brekum Chelsea wono so no abamode asha 10 goals enya agrokwa Samuel Atakumi esi akadema baby any goals as wono so no asha 8 goals anso ana Joseph Eso wosi akan edema Dreams FC washe 8 goals ana Nana Kwame Opon wosi akan edema Heart of Lions ono so no ashe 8 goals so no ewo Ghana Premier League goalkeeping chart no so na no pai ya de won sam mamo ewo dwumadie so ani na no enso ya de eba na top 5 most clean sheet no goalkeepers na diatia enso no sam Dari Aziz Haruna wono si akan edema Bechem United no enso ashe 14 goals anonso no ekuta 14 clean sheet anya agrokwa sansom ana goalkeeper fans Masaudu Inusa ono so 14 clean sheet o Emmanuel Kobe ngesi akan edema baby any goals as ono so no goalkeeper no 13 clean sheet o Benjamin Asare goalkeeper dem Heart of Folk 13 clean sheet ana Branty fans Gideos Asiakon we goalkeeper edema Dreams FC ono so keep 13 clean sheet ana no pede won sam no enso ngama odwumadie so ani na no enso edie todua na no pai ya de won sam ngama mo ewo dwumadie so anya grokra na mamemfon to wanim sempo no Ghana Premier League no general start in the atia enso ne say answered match week 26 in the atia enso ne say matches ayebo anya 225 matches anya grokra na sa 225 matches no mamemfon to wanim say home wins no aya 118 away wins aya 39 draws abam no aya makuma 69
389 goals abam no 389 anya grokra home goals no 255 away goals 134 mamin font to him first half goals abam no 179 ade simple no second half goals and so etim so na witness our this is in Ghana Premier League no 210 yellow cards abam 712 red cards abam no 33 penalty and so ngatim abam no 36 penalties and yatim sonya na out of 36 penalties abam no maku 31 and yatim so Tottenham and mu maku 5 ye no no yatim so amese on goals yatim so abam no maku dua and no pay de won sam no and so ngama modwumadi so outstanding games yatim abono maku enkroma and so 9 as at match week 26 ani na no and ya de won sam no and so ngadi atuja adema tiefo dwumadi so ani na no and so ngadi aba de won sensem na no and so ngama muna na no pay fisema ya boa no ni na no ya de asie na ntampa so yatima wuram ewa no pay mana no nsema ya boa no ni na no na ya de won sam ngadi atuja adema tiefo dwumadi so a anya asam koto akra na ya shasia na ya shasia ade afrenu a UEFA Champions League matches and so ngati me koso mamen fon to the some matches and so timi koso no a UEFA Champions League no ina no we so first leg of the quarter finals enya grokra na mudu ani chirem Parc des Princes na Paris Saint-Germain almost ngati na aton sa the Aston Villa almost makana ba kuma yesa and so ngama Aston Villa team no almost ngati kan ba ko na mamen fon to the share game na sia only 35 minutes and abrantena ye fense Morgan Rogers so se kan and so ngade Aston Villa no one also no ebo first goal and so ngada Aston Villa and what Abrante fans desire joy and so ngaba modern take on the 39th minute and Grokra Visha Kvaratskhelia on the 49th minute and so ngaba second goal Adama Paris Saint-Germain and San Abrante ye fans Nuno Mendes no 90+2 no one also ngadi third goal no so Adama Paris Saint-Germain bomade and so shakana makoma yesa and so ngama Aston Villa team no almost take Canada command of the match, and so called them Abrantia, your friends Visha Kvaratskhelia, I don't know, Pedis and Samno, and so Namamo, and what you had your Sonia Grokra, now Football Club Barcelona, and so Natra Monjugo, and Shakanama Koma Kwanai, and my daughter Mobokono, almost automatic Canada Cradiatia, and so Nana Seshe Gymnasia on the 25th minutes, and Abrantia fence Rafinha, and so Nabo first goal, Adama Football Club Barcelona. Mamin Fontuda sent on the 48 minutes and on 56 minutes no and Abrante Fensa Robert Lewandowski and so Nobo Brace Adama Pass at the tier and so Lami Yama on the 77th minute no and Lami Yama and so Nobo fourth goal and so Adama Passa na Anya Gradia and so Nanes a man of the match no called the Robert Lewandowski and on a Pedis Ansam no and so Namamo I would media Sony no and so dear to a demon no and so I do to that na mami fon to this and UEFA Europa League no the tier and so no first leg of the quarter finals no and no betin so nganya to ja na some matches and so na to ja ndeni na the tier and so ngane sempo no Rangers boboko no almost so ngane Athletic Club Bilbao and so game no e betin so nganya basua and game kutwa kwa the tier and so ngane se Olympic Lyon and Manchester United team no almost so game no and no betin so nganya to ja na mami fon to the Sunday matches and betin so ngaba suni na no ye benya Tottenham Hotspur almost so ngaba Eintracht Frankfurt team no Società Sportiva Lazio so ngaba team ye fense Bodo Glimt and also 7 p.m. tini na no and so game saba so we UEFA Europa League this quarter finals first leg and also to the you men on so simultaneously and as I give seen na no e betin so ngato da un sensem no ya dem na so ma etiefo enano pai and so no jumadi so anya gro kwana de tie and so na sa after sebansa and so no bo de enra e sha kana makomako ade sem nana ya tima fensa Dortmund no man tima tede na no manager na ya fensa se Flicker ono so na manager and so na de ma basa no oro ne to just na ni agie pa and so na de match as a boss team no almost improvement almost tima ni na no o sem anya de se en surprise kura
na ma oji tu mpasa mfon sa bansa enso ngati sha kana makoma kona ni na no wose esa bansa enso ngati improve nam sa oji tu mpasa second leg anu beti so ngabaso e was signal iduna no game beti so ngai difficult de ma bansa tim nam sa oji tu mpasa so ne Dortmund ebo and was signal iduna masa supporters ni betwashi yo de denita ade sempo no chanta udo betima ni na no ade sam game betim so ade enso ngade ma basa nam sa football no bibia no e betim so ngasi na mom no wase abrantia na ye fene sa Rafinha no o kire sa wo ya unbelievable player na nani agie pasa Rafinha ego so ngabo maten enso ade ma basa woboko no ni se wo panya fan sempo no ha se fle kwa manager enso ngade ma basa team no no ade two after the game and no pay ya de sansam no anso ngade ma mo dwuadi so a anya grokwa na ebusa ne sa anso 40 so anam sa no a obenya kakra boy ana si anso 40 no obamba sa training ground so a de bia no no prove acha sa o kire sampa o deserve sa obetu so anya minutes ne be anso abode ma basa na nani agie pa kakra anso 40 no obeboy anso ade ma basa team na no yesama openya versus flick no enso nga manager adema boss boboko no owra no so nga dia to de na no pai ye de sansam no enso nga di mamo ewo dwumadie so ani na no enso nga dia ba Robert Lewandowski no a on a man of the match no wotim so nga je na osina ni agesa bansa ense 4-0 nemo no adwuma no omumwie ye second leg ne be koso ewo signal iduna ense bansa enso nga timi kwa kire sempo no o betim so nga qualify na mo se ojitum pass there's a phone no a good score line and so ngade ma baza bra second leg na etodwa was signal iduna namom on timin ka se o matima qualify nam sa there's a juma na kabako samba kwa kana ebe koso was signal iduna nu yesema Robert Lewandowski and so ngade akotudwa na no pai ya de won se ba mamo and so ngo juma de no so Luis Enrique ay manager Adema Paris Saint-Germain on sa ngomo se academy esa ama Aston Villa boboko no me pacha ngomo ati kana bako na owura ne siam fantuda sa nania je pass Paris Saint-Germain so ati so ngasha 3-1 second leg no abeko so e Villa Park wo bibia betimasi enti nganu anano o manage kakana mum o modi anije ni nano so ngatu o machinam sa second leg abeko so e Villa Park no bibia betimasi anu yesema Luis Enrique ni manager Adema Paris Saint-Germain team no ono so ngadi atuda ana no pede won sam no enso ngama mo dwumade no so ana pe ma me fontu da sa onko Real Madrid da me nya report san opania ye fone sa Carlo Ancelotti san wantime ansha Arsenal na wanyi Arsenal mfirma mete sa de sa manager no empen form labetima jane kwan bibia e kire sa owura fone sa Carlo Ancelotti nyankopon na ya duma na season ontime to so enya dwuma enso ngafo Madrid boboko no mo jire pasa owura na dwuma na waya no bra bia so se so mutimi so ngaje manager le kwan na se wantime ansha Arsenal nyankopon ya duma season and dia Carlo Ancelotti no o betu so nganya jane kwan ni na no enso ya dia ba hu se semina no ya dem ngano so ma etiefo na no pai enso ngo dwuma de no so na nanu Arsenal enso no ebo made ache made team no enso mekana wa akoma yesa almost 20 sa kana nyina no mame front to the sir yes after the game Vinicius Junior Kylian Mbappe ana Jude Bellingham ana Branche Fansa Federico Valverde yes ngomutin komo awo omu dress room ho ama chasa some four players no enso ngare to the sir kwambia so no wo metim so ache Arsenal no metim so yomo from abra second leg ne todwa awo Santiago Bewa ya di sansam no enso ngama mo dwumade so ni na no enso ediaba na mame fontu da se on se abra general transfer ne bia no on se Napoli boboko no o so ngawura mu ya o madwen se anka o mu nya tima ye fene se Manchester United o mu player ye fene se Alejandro Garnacho anka o mu pe ama ya de se Man United team no o so ngabo be 70 million euros anu kan be ama Napoli team no o so nganko for Alejandro Garnacho ano pe
metesa se summer time for you no bia on be hese bia o mo sabetima ka Leandro Garnacho ene Napoli fo no komo mo de ene ade won sam ngama mo e wo dwumade so metesa ya city my friend sa Manchester United fo no enso na lower our price no Fabrante fo no se bono e Leandro Garnacho metesa amo de about 50 million euros no e betim so na convince Napoli na mpo summer time for you no bia Fabrante fo se bono e Leandro Garnacho no amo sa kwa kofo no amabo na be sekan enso na de Napoli boboko na ni na no enso ye die to de na no pai ye de sansa na mamo e wo dwumade so ni na no enso e de ba na out of game I dey say Olympic Lyonnais enso na Manchester United ebo e wo UEFA Europa League ni ma na dwe no ana opanye fensa Ruben Amorim no enso na manager and Manchester United bo kono e de atuja say Olympic Lyonnais enso na very good team here pa na game na e koso no e game mbatima den e de ma two teams na yentie Manchester United manager ye fana Ruben Amorim. You see the full quote of Andrea Onana is quite different. The first sentence is Lyon is a very good team. So I think sometimes the players don't listen, or the coaches don't listen the full quote, and sometimes it's just a misunderstanding. And I know Matic also is a great guy. So tomorrow is going to be a normal game. It's really hard. It's really hard to deal with that, and that is for sure. And again, if you look to all the quotes, you cannot see disrespect there. Just respect, but trying to give confidence and to show confidence in his team, especially in this year, so everybody can talk bad things about Manchester United. Sometimes our group, as a player, as a coach, as a staff, has to show some confidence in our team. So I think that's. Yes, and when some Manchester United manager finishes Ruben Amorim di tu dia na no pa de won se mamamo na Nemanja Matic wodi nkomo pe e de afa Andre Onana we entiensema Nemanja Matic aka e de afa Manchester United goalkeeper ye fana Andre Onana na ho Onana. You know, I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you are talking. You know, if David De Gea or Peter Schmeichel or Van der Sar said that, then I will question myself. But if you are one of the statistically the worst goalkeepers in Man United modern history, then you know he needs to show that before. Sano ane sama branche fone sak ayen ne manja matedia tudia na no pe de wonsam no enso ngama modwumadi so anya grokra na mame mfon tudia sa Lana Messi tima ye from sa enter Miami nura omoso ngabo modie pa echi tima from sa Los Angeles FC so makana makoma komiensa omoso ngati kana bakula na Messi ebo modin ebo brace nura na nya grokra sanso no ebo modin so nga assist ba kwami no ga say Lana Messi tima so bua adese the team no so team so na qualify kwa kopio awa adese for the semi final say konko kafo ana no pedi sansam no so na ma ojibedi so ni na no so na dia ba hun dia unsam no so na bana Kevin De Bruyne on so e play o se kan hadma Manchester City wo ko no dia tudwa sanya nkopon ya dum na sabia season ko na wi ya on team to so ne play bio and for Manchester City bo ko na no ana ngia tesa Inter Miami team no Lana Messi team no dia tia so ni sam ngomugo so ane Kevin De Bruyne din ko masa kwambia so no sanya nkopon ya dum na se summer time for no ni bia na season season ko na wi ya mba se bia mun sabetima kabo no amuna be se kan ma Inter Miami ni na no enso na dia to dia no pa ye gina so na latest amano ne nsem na efisi me bobo ni na no ne ye dia si abon 9:30 ayenhia e wo full time no so yakra mo